mi smo se upravo vratili iz Saudijske Arabije, iz Rijeda, gde smo na poziv ministra nafte i njihovih prirodnih resursa, gospodina Al Naimija, i ministra energetike Sjedinjenih Američkih Država Ernesta Moniza prisustvovali konferenciji CFLS-a. Reč je o ministarskom formatu koji čine 22 države i Evropska unija, formatu koji se pre svega bavi novim tehnologijama i novim tehnološkim rešenjima koji treba da obezbede nastavak korišćenja fosilnih goriva. I ono što je izuzetno važna vest da je na jučerašnjem ministarskom savetu Srbija primljena u tu organizaciju. Pored Srbije je juče primljena i Rumunija, tako da se Srbija od sinoć nalazi u jednom izuzetno dobrom društvu. U toj organizaciji se nalaze Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina, Indija, Kanada, Velika Britanija, Nemačka, Japan, Južnoafrička Republika, Brazil, nekoliko još država Evropske unije, države koji su najveći proizvođači nafte. Reč je o organizaciji koja na jedan izuzetno odgovoran način pokušava, ponavljam, da iznađe nova tehnološka rešenja i da za svoje članice obezbedi da korišćenje fosilnih goriva traje u onoj meri u kojoj je moguće i koliko imamo resursa. To je za Srbiju posebno važno, uzimajući u obzir da je Srbija zemlja koja ima velike količine zaliha uglja. Mi imamo preko 10 milijardi tona uglja i zaista je naš jedan od vrhunskih interesa da obezbedimo takva tehnološka rešenja kako bi građani Srbije nastavili da imaju električnu energiju koja se proizvodi iz uglja.